was dúirt Greg sean sin go méidir sé díal franchises. Yeah, Greg. Greg, a dhéang. Cara féidir am Aston. Well, tú géiste chur a bile múlis. Tá mé géirte chléta bhile. Ianard. Dúirt se go méidir sé díal franchises amachchan seo. Get franchises. Well, tíginn tú, chuid gás go meach siopáid san seanis mar dera. Is cean noch duna cinn teile céad witse le cean mar raí hógeal náid cinn teile. Sné. Iang sydd. Agus dietach Pedar bheith teach an ála am go hám ma iall ar rahín tipa. Ach bhile. Ní jab ar sin. Ach junkert. Agus dietach muide me héin agus líam tá mar rá. Cháil nún cúpla seachtain go bheith mud cechar ar rudaí há. Días a teach se? Sé días muide go Mr. Barrett agus de chéad míle fáte go na rúm. Got him agad. Hello, Mr. Barrett. Chris a uair Chris. No CB. Image nua dig tú. Agus ced go nóú CB? Well, Mama. no, tá sé áráid mar. Tá mé gérig búla le me chean chara seán, a bhfuil sé fós na chunís na cinna. Tá. Agama, tá scéal úntacha gomdá. Ben a rubric pas de fóshead? Ní raibh, actually. Wel, sí sin isisiúan. Agus caithe me sé cuppa ráis frimúil. Agus bháide, pácas an cáca sin in sin. Agus sí is pick up an téad in nach les CB. Agus ní bheith me sé rá vendor a réiteach grúd déaschain. Sí sin is. Na hóla. Hí las a go nóálegs fanna heime se leis tamabag? No way, I don't go me agal leis. Tá cum a recail teor deis cé. Beidir go me se ní sár mana bhecinn se go fáilbeg, just go dúcha sé gehan. Lígus de haid. Tá dí níl is abalta fan hanne go fáil. Fai buide leis go dú híle tá tartar. Teis cinn sin agad. An ir blas a bír stof se. Buideal bailí gána taí og leir. Fai yna sé. Conna a dhéanaan seo go deirtalú. Caite bhfuil do bhámi. Si mu park na hár. Agus go dhéime tá tusa. Mai go leor. Tí mar tá hain. Wel, tá go dháin níos fear na bhí me. Ja, wel, Hispaan me an plan seo, dú Spanish diep me rí. Agus di jungtig síd me. Agus tóca go raibh fá cú, Chris. Ní raibh a gcuid obair baile déanta go sin an fá. An mar a gaharú seán. But you've done your homework, haven't you, CB? Yeah, éiste ceol na hán agus cloisi tú brach. Yeah, well bet. Hey, chaisiid sin chuig na seacaní, boy. Nach bu ravendig ta stáil uite. Hey, Sean. Taristeach lominis. Agus galim se dit, I gawn chuig bliana. Beg a grimle balle going ag mór cholach milry, guaranteed. Oh, Chris, the whole thing... Agus an sin, we sell it back to them at a profit after 5 years. Conducted. Sounds nice, but you need money to start a company. Grand, Sean. Don't she on show, agus don't she on show. Tá dine in ifigi muscles whose job it is to give out money. Yeah. Agus? Price the gumsa comes got a jang a while. Yeah, listen, Chris, you know, thanks but no thanks. Upmarket chocolates. I'm a downtown guy now, Sean, if you don't mind. Oh, hello, Chris. Right. Well, fair play of it. Ali. You're all wild, though. Leis ban go bheith commission pension. Ó, gaiiste haá mai? Á, bhecin tú céan seo sa déú. Graham a chrí. Come on, Dad, give us a break. Hey, féidir lom, rinneid deal. Get me my own wall and tap into hugging. No dice, Jason. Tá brod or them. Geol to gum, gun I broke to gum, and shocked show. What difference does it make? It makes a difference to me. Scomer Jason, má tábr le an catú éana. Fair? Take a nori. No, ní sé fair. Ah, Sandy, Kevin. Hi, Jason. Hey, Nick. Cos will do? Helen Shoddy Noreen, Carla Jason. Hi, Noreen. Hello. Agus Nicky.
Hi, Nicky. Tá mis agus hen go gaile. Yeah, shackle we drop. Émar! Oh, a níl sé an seo. Bhí sin ar mis a trúnna chaile, Nicky. Well, níl is agam. Ní duine émar dhéanach dearmad a rud mar sin. Well, catún trúnna séar go Jason. No. Paddy? Tá fáilte rih Nicky, teachta gobarlín, ha? Ach ní féidir lum a íc. An diggin tú? Bit sríocht ag cyber café nach lumsmat se gera. An smuoine. Bhiste le an óín? No, tá míle fáilt rive. Nis, ceacu bar le Nicky. An cyber cafe. Right, come here, eh? Yeah, tell him what to tell him. Right. Okay. Mac live. So, cad í me nu? Windsurfing. Oh, an fad. Céad faoi Tilladin rud ar bhí mar Jane of Arena. Nach tútá. Romantic. Romantic. Hiach aní Sean Brennan. Bhí sa fad mhóní leat le fis a bheicem. Nach fáin Sean Brennan. Romantic. Ali, how could you be so cruel? Not cruel. Just cleaner. Oh, really? Tá sé difriúil an áir seo. Tá sé nua agus exciting. Well, ag an am céine tá sé compordach, familiar ar nós coming home. Wel, hiach anis. Muna meach aithna níos fearr go mór dúr an gráisfeachta beagán ín romantic, all right? Tá na unromantic. Maybe love is better the second time round. Jack? Yeah? An rud an go seanja go jazz? Yeah. Yeah, bhím. Anjas. Cean fáil. Níl san. Sean? Cad é an living arrangement tá given sa fellóthir? Céir tá gceist agad. Well, ní lánach an taon seomar lepan a bháin. Seach. Bín Katrina as bailile go minic an assignments agus bín mis as bailile. Well, bíoch go dtí go dún na millirí. Ach nadóla go bhfuil sé beagán íon eisteach fós a bheith a chóna iad an ta bangará sé dul amach léthe. Ach níl se mar sin. Nar bhín Katrina an seo codlí mar an gouch. Níl tata ar siúil idir me héin agus Katrina níos mó. Ach tá do chudéad agus stig an sin ina seomra. Ach, ní féidir lo míad a cuinál am muhin seo an féidir. Ní féidir is docha. Gosh, tá sé thó et a bheith an soid a hánta. I dig Katrina. Ní higann tú ce chó mór agus a chóirt sibh me. Bhí na smuoine bheith agus ort san tamar fad nuair a bhí san Astráil. Sin an chúis go gur is gléachart. I'm glad you did. Ní raibh sé éascéis sin a bhathaftit. You have forgiven me, haven't you? The Broner Mally. If there's one thing in my whole life that I could undo, that'd be it. It was the worst mistake I ever made. Bhí me co-happy, nerdly too. An raush in áíre. Bhí me, tá me, ansásta. Ní is gom conaí a lála mé léthe face to face mar a ddíorfá. Cinú a bheith sí teachta neis? Not for quite a while yet. Tá sí on assignment, America. I sé teins réit tíar go amach na look.
Cairt tú bháin. Ban air sin. Bháin, ceir dhéana tú? Níl sagam. Níl sagam, Robbie. Come on. Helen Balla Colla. Tá. Céad a ceap sí faoi ras na rún. Ó, snapper seanchleacht ag Helen ar ras na rún. Ó, sé, rinne mé dearmad. A léon a siar ag fálam géilge. Agus do hen party, nacha? Se. Ceart a tarla le Jason. Ceart a gceist agat? Wel, cef an arach tuntran hwn y siro le chael Nicky? Wel, ni cwrdd am eisiau rha ac ni le'n secret ydym eisiau agus tos y Rita. Ni rew rif, ac wy'n giart agam. Da? Wel, an brunt yn y sin a canig me da ima. Necklace a fi an cana hwmw. Wel, hog Jason nei. Agus hug sydd yn ori nei. Oh. Tá braun orm ach dír sé orm gan é inseach dit. Ní éirigh tú that I told you. Ní éire. Our little secret. There's a time to score out the first set of machine shut here. Right. What annoying? No! To my garage, Craoladh, alright? Come here, Vicky. On here. On here. Oh, hey! Jason! Thanks for being lot, Jason. Fi sé agam. So, big deal. You're not called Billishan. Sha! Hey. Seen Shawnee. So, what's the got to know you anyways? Kedorcha. Get him in the nacht. Dal Vishalom. Help you get the champagne Gariana. Oh, sha. I'm stuck like Emer. Nach come on. Something Vishnachy. Could you make a gaudy guni? Vision freshen. Och, take. Come on. Agus nish. Need it. Right. Och, take. Then a mission. Ní bhfuil tú ag take a Joe. Hello, Happy New Year. Hi, Tom. Ceach bhfuil tú? Come on. Well, nach bhfuil tú gon fáilte bhaile chu Róm. Dáb mé winter. Agus hanig mé bhaile go lua chun ihe cin bhlína a hiúnéach leat. Fáilte bhaile. Am se sér. Johnny begáin. Te choirteach sí nólaí. Tá go ach na habertáte le duine be faoi. Sin pontias gus a chuigeir sin is séra. Higleat é cnis. No nóta gat sa dréir agus bunne me sem mahas da foiie. Am sí diaga diúre. Mira go tú bra sásta le taine sin héimar. Se tá. Nín blása ní go. Sin á sin. Happy New Year, Oak. Am se fair play. Is business a show. Tá me geri praffigi enu. Mae begint a'ch ffys mal graag am y fel. Brian, ti'n mwys there here. Magalior, beth yw'r gymysyn sfer am eich Jack yn Tyweli? Yeah, this is Sugar Hall, right? Right. Agus cad a lot part simpler, Jack. Good, yes, yeah, Right. yeah, right. Oh, yes. yeah. Sugar. Can on elfers. Oh, dat taart hoort ze nog naar goed.
More. Oh, but she's in good jazz. Check. Oh. Right. Happy jazz. Happy to watch it. Hey, Rita, give us some of that real perfume. You're mad. Be cool, my flesh in, Helen. It drives men wild. No, gumma. So it's because you'll go to all right. Let the hen agus paddy in issue will. I thought you tell. Care the hen, Rita. Care Tommy Cart. Tada. Phew. Master will the own perfume, Arta. Neil Sam, folks. I'll let you know at the end of the night. Well, near Chark mag één iPad fair a land alle nacht. Maar een maal en een bal hij lekker zijn maken. Niet wordt dat hij haar in te Just like the old days. Janie gave Jeffrey and Annam J. Salanoon on bleeding pub. Come here to me, Paddy, you fine thing till you get a whiff of me new perfume. Tá Shiv should crack all you. Thank you, me he's the bub, Shiv. Angela, tá register sergeant nôr the kid. Níl cead customary bhéir chuúla counter seo. A má leat san immerishman bloody camera sin. Ar a kid tá an ní lá na green graf. Tá customary an seo agus tá jochaíolarú sinna feigolta san seo. Hi. Hi, eh? That's the heaping mistletoe. An invitation. Tá mistletoe chuil áit nach da. No place to hide, Martin. Ara tan monkey sin bhfuil camera go millioch raig. Tá monkey sin ag aber dúsa. Tá mé géirí photospread a bhaint na háte. Den iris fphobal am líana. Photospread? Well, some nice things to follow here, friend. Céad é sin ditse? Well, ain't trying to show it today here. Hug me, aglo, go nadi sin illa, agus ní war mes sweet damn over here was. Ní war. Na aine eile as ras na rún. Is irish pobl é. Is photographer Garmal A. Tom. Sin rud eile ar fad. Oh, ben nach í búlse. Mu sem máis nach í búlse mai der is anna klub. Is tuske dach náske. Sarah, a líní tú pianta don Fort Laureate le a hall. Happy New Year. Don't rub it in. Na be chimri bertwak. All the mish the chut. By the by, Gerg member she's go South America. Galo sa Sarah. Na sa aherd mission principal photography. The cork make the immer nishmershin. Huh? Said the equator. Our winter's their summer, Ramadan. Oh yeah. Shouldn't have you guessed them. Galo mi anyer. Better get your dates right. But you'll jelly frostbite all the hoon. Ash Craoladh. Right, man go she's a good pub, right? Pick me up. Well. Ons sugel is strookje ga de benacht. Zo, poel counter, dat je bag naar vaal amse. Hoi. Doe Michael uit Pentellion no. Heb je geen meer te verder wak. Dan maar weet je de naam waar gaat. Wij nog waar. Ik wil even gaan second hand dingen. Kunnen we dus tegen de jont? Niele zag. Hangen we het op. Beter wel win dan moet je naar die gaan. Nee, freebies dat vallen nog kwammen. Ik kan blijven. Je bent freebies en bent een cash on arm. Wat doen we zo? Fair play. We gaan laten in heen in de show. Hier ergens de rost naar onder de boel toch joh. Gaan we zitten gaan. No. Wat ik heb No. Yo, Misha, go film to the hell, yeah. Moet je fair play. No. Tá fáilte rot, na habar. Fair play. Let's go in more. Oh. Yes, I mean, Is je luid? Moet je maken. Wie hier? Zo, wacht. Af een koetje ik was je de hele. Wat je? Zo. Hello, Rich. Where were you when I used to go courting up to Dublin? Learning to walk, I'd say. Dín dearmad a sinna Helen, a sé pósta. Lig don túraine dhéirú.
Anya Yadi. An túr aine haiscí. Bhí prádalas de garam. Neil Gar Mugamiadi. Gaite Anya Hashki. Dog much na paper hats a char. Canoi Sheila could you collect a fabumita yadi? Go dé dúirtí? Oh, na hatí anna de ha peppers. That's good the first pot of them. Jen Jeffrey ní hidlinn jochaíil gan gloní bhegan. Jesus, Rita, that's him. That's your man, Chéad. Go on, good Angela. Sraith, Seamus. Agus tá sias an seo, sísias agus casárandam. Ní bhóras cuiínárán uair sin nó. Sísias an sin. Prostigort. Railapnish. Mrs. Spartin Eroch, Lepoch, Mrs. Gogi Etorech Moragum, Machrahani Shilfi Rosagnaro, Nedan Talti Bonner, Hrahani Shilfi Rosagnaro. Nedan talti Bahama, Mogla very gift of Spanian Gapple, the Sraith with Lefana. You're a jochal and was a gay ladies. Not told Gramad. Kirtutsa. Hanyok jochal and that's a You heard the lady. You may get a loud for you. Ní hí romo fes le fáileam. Na baclis chit chat. Na codge gon you go be stingin shop. She lives to scotch more the chain. Fine brakas and asken Sebertine slatam, Skalini elgabracha. Or a vinam ragamoin, Samokanta shed vitani blah. Push noch more now. De me.
fáil le. Just imime amach as ma ha. Katrina! Oh, tá muna letsa. Oh, come Now, on, listen. Look, you know, rear it. Okay, nish. Katrina, you blow this whole... Hold it. Yeah, that's your dog. Well, ha harn snanta sa bíana. Jin tú wachtarad, eman tú agus fang de síle la salvage jobby in uair. Was sé síle ta jólarú? Tam fartu gyn i jólarú. Níl, be sé cearca leorgan me sé. Tá go mai agam sémat. Níl tá gemad haar learag's daddy's hundition nó was an na wal? Níl, tá gal go ras a rún. Be ma fáil leat an sin. Okay? Compagnie le tínse? Ó, ní bheith go bhór go mágad. Chris, Mr. Barrett? No, mar an bheith bhí an bricfásta sin hardbar, go legadíohu. Ó bhóide, gur míad mágad as mé thugann steach ó déana san a réid vís a bún ceart. Ó, mu sé tá míle fáid róta stór. Tá me an sásta gur siúmla síra go mut. Is gile cáir dé ná an doras. Na fiar kom sa catá geiste hí rauti. Sean! Ali, fug me amach as an chucker, imagine. Look, be Katrina way out of line of air, and I'm not feeding the fantasy of reconciliation anymore. Mara? Míle fáid róta chead. Right. Tá dúna vid a séig, stanne chuir sa doras. Okay. Chábána hógna me deile gon glúich, úlis had go me siúmra mí wit. Gur maigat, Mara. Tá míle fáid róta. Cain John will toss it. Ní fir a hocht. Excellent. Knock her in, glasser and doras and knocked. Sean! Brenna, níor bhhailm go bheith an hanky-panky ar siúlsa teach mar dear maiall. Drochum fa go léama bheitchan. Cear go leor? Be mi seo rais o'r bol mara, agus peth go rachmid amach a gordinéir nor o degen. Agus maina. Na fád a cuid noitis am a lab a ríis. The mail be spreading rumours. Ailes, do chud seapú an amadai. Hey, cuaramach. Tusa be chóra bheith cuarama. Mishe, agus do chúla chunealteir de arthain. Céirt, má tá fear ógad. Céirt, Rolla tú céad útiliam. Sinní ban haig, yeah. She should keep a lead on her bloody husband. Helen, cá me se cúnaí san áiteo. Sean. On performance it is. Aye. Ní sé féráid ar bhernaí. Gur tóid tói. Níl bhhain an chéad. Nach manan? Yeah. Oh, nach manan? Yeah. Chetarúd mar sin muintir na háite an umpú ar naie. Nach cum é leat san. Níl tusa gur a fannacht rú snú na chuibe, what? Okay, Jack. Okay. You mean no rahan tú é? Treis an rud rinne sé ort. Helen, 7 mbliana déag. Tharla sé 7 mbliana déag óchain. I remembered. Sdochan ar a me gur a cuinúid. Beidir go bin fá. Ní orna mé riamh hána. Fiú le Paddy. Bhí me go cuicht. Good in me sin all right. I was the one who threw him out after, remember? Some hen party. Oh, love. Oh, shh, by two all right. Orm Satan lucht. I should have been looking after you better. Tá necklace sin go deas ímar. Go mágad. Tá sé go síla cear náring. Big deal. Nori. Can't you talk about anything else? Sorry. Níos ná caint chéile fiú gan mis mar interpreter. Bhí me cear glóir nuair nach raibh tusa ann. Yeah, I'll bet. You don't care for Shneemer. Nach
a ditch. Gefn tú Grimmer Oasis great. Yeah. But Nishik's aren't doing I think I'll play hard to get. Oh, fair. Charles agus Camilla. Ní raibh tata adrin le fada, I swear. We'd a rental agreement, shilling a mage. Talk about being caught in the act. Wagad an expression of the in the Rowilshire. Wagad tú Katrina. Shan pack nach ra tam fós on at a camera. Shilling fog of Bugme Makaks and Chalk. Con dera a curl and a quid chef. Be capra coach gets good coffee come smash the hill. Ah, bloody hell. Hey, Eva. Is Tata and Daddy spare air down? Yeah, they show. No. Got a maggot. Ja for me shit your hair. Pianta Guinness taig agus G&T. Call the spade van all in here nach the honey. Oh, tá sé tí. Is Spanny who idir vrá hedi agus is Spanny. Is mas gaga skriach Angela mis macha maska. Spade van all in mar. See me she's faddy. Kertar sin. Tada. Brother, I sé ceartla. Díomh, ní ranta go dtí fiúil meán ihe a réir. Ná bí a chimníart, Tá chuir céir. Fuair tú gachtainna ar an liste. Fuair. Tá go maiid, fágnar Princess G agus Cyber Cafe agus carimise an sé agad colúas a ghlachan an chuiste lo. Slá. So. An tú bháile luúchan íoch an bléine chan éinte lumsa? Bhí sé sin feardeach. Á sa fuirt an job sin inné. Ní mhórach. Ní hé sin an fá hanig mé bhaile. Yeah. Katrina, ní raibh sé mar a ceapan through a bit rare. Bhí much faoin mistletoe. Maybe we got a little bit carried away, but the himpish the heart, she an orire. Look, just baile lad. Nu by timpish de lad. Have a Joe, Ray. Pianta Heineken agus Glynna Guinness le hans here. Tá sé cumáir agad job nua a chuirtá. Just a tatú a cuirta boyfriend nua. Ach, jolturum gomach a job am nar hucan your ash. Ach, an my job again again. Sinnéan ceist. How about Krishna Jokna? How much came up? Wacht ik toe, Gart to the bait. Gart to the bait. Link to brain. You let it fart. Ha, fart. Is Christmas dead and down talking. Sean Brennan the Gary cup of coffee and some pop post at Oskins. Tá ready Ross and a dribblage. I can smell it. So? So, come a gear all of my can't size dribblage. Can I have? One man's loss is another man's gain. Bhín Carter fada bhín bacach Far gear na rééis me let. Kiel canny, Katrina. Kiel canny. Daar we go bij de woord. Tá sé sin sáchtúna. Ach nun. Tá nu sí sin subúd. Ó, fanga de tú. Would you buy a used car of that man, Tom, huh? Gan bakla cean nua. Ní mi sé tá díalach hedi agus ní is a ceannacht. Ní can na Jonta sí as a bhein. Agus is le haí iad an bhaimhach. Níle sagam, huh? Planning to bored. Maybe that's because I am bored. Níar in hí tuair me sé liftíb. Páid Paddy sa maiile agus go tusagus me sé steach na clubban í gáile. Spáinne me beáil action it. Sounds great. Peter could you miss the van Kayla Lynn? She looks like she could use some action.
Lockett is certified sheep shearer in Ishmael. Is certified sheep shagger in Oh. It is. Chef going to go over there and ranch. Hey, Robbie, Clishman going to war and Borg for station radio. Financial difficulties and that. Oh, Niha, that on board of the cap of honest or arrogant. Hatchet man elevates on the horn. Cusulish and Barrachin, Emil Reed. Na Bachlishin, Miss Agnes. Faith to a creek no more. No, ni Fager. Tamish going to Lane to Syric McGriff remote tomorrow. Lane to Sierra, Neil to Octussi, Neil Ain Lane to Sierra Dulwich. Dorch the Waherlum, Craoladh Ros. So the job shin Fogry for us. Huh? Banister Arrogate. Oh, Neil actually, Beshay Fogry return a Samhna. Tashinam Avsha, you live in Ish. Don't let father. Lig dove Agnes, Mish it all Ricky Notcho, Nima Wam, and dig into Shin. You've loaded Queen or Shin at the here in job show, Chinall. Really? Mara. Tá sé an bhuiignach taobh mé méana. Cum leat sa mai some bhrí fast show. Oh, come on, the cheese. Deirm sé leat. Be mi sé cabh bhd níos mó am a timp na háite seo. Táim sé chun monachan nua a bhanú I Ros na Rún. Oh, be sé sin go dés. Rán stoppaí helen sin na fedí. Put a tíú dort. Not good if it's Jason. I know about 12 bones again, show. Who made deal, ma? That me, that was all that we did in a high shelving. Anyara fedí. Anyara fedí wak. Agus could have done van shama had more reach close to she follow you. And that's who that's stuff. When by her push out up. I should brush the sheets away. Ah, na backlash of the bluff. Hey. By van no glanad and Thompson chatting to her fedí. He makes me a very shin. Neil make dollar English. Neil and Terry get them. Tuggerea fedí, tuggerea. Nach me mishamar. Garan toriad. Huh? Bemen an cúna hiútich. Ma bhíon ein Jackar tad leis na hícuochta iad. Well, dús. Well, tá sé sin an lethúil taig, but... Na bhíoh butse pinne seánna fedí. Tá mé gíra gomach gomó mar seo in Ros na Rún mar tá. Pleanaí mór am sa leith na háte seoach. Slach iad údar Ros na Gaeltachta leis I gíchas a bheile réachaí. Mi sé fedí. Ní san iarad sa seach a cynnal formality. It's fair gno Gaeltacht in the show. Neil is talking about. It's full of forms, Alina. Not your Mr. Coon of it. Jason, see ya. We'll push. On Helen shouldn't have had a real 2D away. She's my wife's best mate, for God's sake. For all the more reason we the hush to does that. Tuggerea, You're a mechamag. Man, I'm a good first to wind out. So, you might really lay so. Cai sé bheith chance in Iachtar, tan slack a ligan shots in Uachtar. Hello, Hamish. Hey, Hamish. Ní é bro sé. Teach bhfuil glumm go stechan sin. Gaide go níon tremelet. An sé stechan seo agus tiitin na flap se nuas. Ní sé nágal macha ríiste mar bhí na flap sin híos. Cháir agus choí teánna go níon ríist. Bhfuil is ag díana smuid. Cur muide chuide táíonna agus chuidíana tusa gías go chuneannach go bheice mar cecha basáil. Na bí chan seafuideach mar. Tá sé go géal cupán caí chu mar bhúil be gar aitheo. Fecin go déas. Orí fiobla sé gá. Tuair an ámú dínta amsa. All right. Not bad for an evening's work. Nice too. Yeah. Jack, go for me just a gaile nacht. Na dinner.
Níor na mit le fada. Cén fá? Bhfuil tú commission an Culinary Guide to Ireland? Jack. Ní sé sin féráidí chorabí. Ná, ach ní mé gur an chulga gaile. Ach ná stop am hosa. Na sé muis. Bhil tú a sé breite. Ná mu sé fearla. Fair play goit. Ila gúil tú aine ar meall nó nuis. Anú sinnéis hábhealach. Ach ní se pre gangal ceart, fan go becú, becú. Finnain díochtta, cha sé sin na bhirte. Agus is le cin sin na nuachta, ligin tú. Ach ní se pre na ceart chorbe. Come on, love. Tá sé ná an dín ar a hosnú. Will tú géirí go bheici Paddy mar seo? Just come on. Come on, Misha. Pull yourself together. Sin Paddy agus Jason in ish. Ga me lei síos ar fosca. Agus before it toasted, it's chéad. Hi, Jason. Look, come Craoladh Ros, because I'm fatty's to deal right come, okay? Slán. Slán story, Nori. Oh, tá tall at me Connie and share us around, hey? Be like eat a good walk. Walk? Sure. Fair Connemara who nishna. Cut on me, Karen. Shut up, Nicky, right? Oh, no more, Nicky. Doesn't get any easier. Helen, what do you do amach? Time. Tá mé ag glór rud éigen le léib de Rita. Fair play, Rich Paddy. Mar feici mé ar bailthú? Yeah, feici tú. Bí gan maith agat? Níl sa gan go háite bhúirta an tóla sin. Níl an post fógraí go fáil. A little bird told me. Tá mé cinse gáil aithne agam ar an éonaon bheith sin. So, tá fáil begriff. Tá mar dear Lorach Financial Controller, sin a méid. Ba an job fógrathe mar is grách. Is féidir le tíirta sa choristeach. Casúil le gachtain eile. Oh, bé sé stíg os the core colú is ógrín tú a job, Eileen. In seo me seoid. Níl hopta laid agad é a ail. Seaí mis iad a chunne agus tá mé cinse go seaí an chuid eile an ward lom. Fan go bheici tú CV? Bí cinse gohfuil sé suas chun dáta. Aisim Jera. Dúna míl rí. Wil tú géir ceann eile? Níl gur mágad. Agleirt gur braib é anna? Hi, céchulta. Má go leor, sé. Du gur sé séis? Céad é sin? Gin and tonic? Céch í rásad go gin and tonic i bhíhan? Cuoinech lam ceirta bhí tú all ar éid. Seo. Ormsa. Fáid double brandy dá má se a heile. Agus chuir amach ceann do tain. Ormsa. Chun sorry rá faoin í réir. I was a bit of a smart ass. Smart ass, all right. sé éon na maine a dheol san páiste seo. Déan do chuid obair baile bhaid sin éon rún. Tá go leor ar a go timp na háite, if you know where to look for it. Is cá bhrannig tusa? Mar a dúirt mé hena Jónta sí. Tá Jónta sí de clár leader, combat poverty, media, small businesses Media? associates. Níos dom faoin media. How are they going to show them? Is Mr. Peter Connolly there, please? Yes, Mrs. Connolly. Yes, thank you. Fedid. Cech I bhfuil tú stór?
O, ta me ceach go leor ta me go maach siachar a waikin star an feder. Sé a bob ta me. Misalim sé hosta frosne feder. Misalim go mór stor. Rudí scríteach. Ní ra mé súla cean chomh mór sin. Well, ní sam go mágus a tastal wait. That obvious, yeah? Yeah. Come on, Helen. How sam sa go mágus ta wait. Tuair ná cinint príomháideach mé, na chuir í aine stacharing. Okay. Go met gaile na rúnas me bear. Ní. Anis? O niet me bear ágal. Dweud dat a bhein chéile súlach in áile le mar. A tú áhharún? All right. Racha me go gaile leat ar ball. Chun gibheice mé cén sort action a bhí gceiste go ar réir. What a care leat? Are you going to chicken out? No. Spawning me for action, it's all right. On sale achra in Ishawak. Nowadays you'd go to jail for what you did to Rita. God, you're nothing but a pathetic little wimp.